dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dan selawat karena semulia-mulia manusia di yaumil akhirah untuk urang-urang yang tim selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi yaumil qiyamah. Semulia-mulia manusia singgoh di urang kiamat urang-urang yang tim selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padunggo tam selawat di urang semalam. Sigo tam selawat kepada Rasulullah man shalla alaihi wahidun. Sigo tam selawat kepada Rasulullah akan gebalah selawat kepada kita man shalla alaihi asyara tiklugo. Cuman yang wajib bagi manusia padunggo tam selawat kepada Rasulullah dalam zikrul semalam wajib kita yang tam selawat tiklugo. Nah, baca tiklugo seorang yang hanam selawat tiklugo dalam surah semalam halu urang yang tam neraka. So pegang kitab malamnya pada pun pakai. Urisi berbahagia. Urang yang hanam selawat dalam surah semalam tiklugo nyan urang nyan baik lupa tamong syurga. Karena urangnya pasti hana dikerjakan sembahyang siuro semalam 5 wate. Cuman pajan tam selawat 2 gal teku bak sembahyang subuh. Pajan bak tahiyat akhir 3 bak kunut 3 ta baca selawat. Cuman menyuluh bak tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asar tahiyat awal tahiyat akhir. Maghrib tahiyat awal tahiyat akhir. Isya tahiyat awal tahiyat akhir. 5 gal siuro semalam 10 gal jumlah kita yang baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sembahyang, dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tubuh yang suci kita yang berselawat, itu yang paling selawat yang hakiki bagi manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka dunianya. Barang siapa yang hana selawat berarti urangnya hana ge sembahyang. Barang siapa yang hana sembahyang yakni pasti tidak ada selawat dalam sehari semalam 10 kali. Para hadirin kaum muslimin, kaum mak, kaum ayah, calon jenazah yang berbahagia. Betapa lagi kita yang nasabah hadis yang kita kutip daripada alim-alim ulama. Kuntu bayana lillahi ta'ala qala ayyukhluqa adama kuntu nuran fi yadahillahi ta'ala qabla ayyukhluqa bi alfin yamini fa yusabbihu Allah ta'ala zalikan nur. Waribetun ma urisi yang berbahagia sebelum kepejut Adam alaihi salam nur Nabi Muhammad kawai kepejut pajan kepejut warbetun sebelum kepejut Adam alaihi salam. Cuman bak masanya ke Adam alaihi salam pan kedepan nur Nabi kana ni bak sabau ura Adam wedwe diblut ngon tepet dalam siruga deserih lang hati habarang sakit karena dipilih le dua manusia. Kon manusia yang lid tapi socit malaikat dua dro ikut Nabi Adam hingga ketanyong le Nabi Adam basidra Tuhan yang Maha Esa pakon malaikat diikon Tuhan pernah kesalahan ulul ya Rabbana gekul li Adam alaihi salam pernah salah lun ya Allah pakon malaikat laju-laju ikut lun lagi anak hadis tapi ikut nah dia ikut lain mudah tak kelewati kana tiji tak kana tiji kana tiji tak kana tijam kana taka atai kana taka halan jauh. Nah kadang-kadang lagi ikut pakon roh ikut lun ya Allah oleh malaikat kon ikut gata wahai Adam kan Allah sojid yang diikut nakuh dalam sulbi gata na nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh wadai Adam mak gedengu na nur Nabi Muhammad dilikeut. Gebelake ba Allah, ya Allah nepedeuh nurnya baklun, pakiban Nabi Muhammad nyan, nabi akhir zaman nyan. Neji kalon, taci kalon ligata wahai Adam bak buke. Bak gegalon bak buke. Gegalon li Adam bak buke. Oh wadai gegalon li Adam bak buke. Duh wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegekeun Nabi Adam. Wadai gekeun Nabi Adam marhaban biya habibi qurratan aini. Awak tega kenan gegejuk mata Nabi Adam. Maka jih getanyo menyo wate tadi mu azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lugit saksi hana lain Nabi Muhammad utusan Allah. Tak gitu ke? Pernah baca marhaban ya habibi qurratan aini. Takujung apa? Tapli wa ni mata. Insyaallah nyanji kubat kenapa yang ubat mata. Nyok ubat. Nah, urisi yang berbahagia maka bertatib getanyo
hal-hal yang laginya untuk dapat peringati orang Nabi Muhammad dan tepu 2000 tahun segala kepujian Adam ke awal kepujian Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi Adam halaman ke petron Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam kedebit dari surga. Kedebit dari surga berkahwin dengan Siti Hawa. Kepinah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rahim Siti Hawa. Oleh kepetron baan Siti Hawa. Jumlah peluru melahirkan Siti Hawa. Nyan hote nyan mak ban mandung kembar Siti Hawa. Penduk melahirkan peluru mak. Sigo yang melahirkan Tidro, so nama ji Cis alaihi salam. Maka anak Cis, yang anak Cis. Oleh Nur Nabi Muhammad basul bi Cis. Dari Cis ke petron sampai Roha Cis ke petron bak Nabi Nuh alaihi salam. Otro bak Nabi Nuh alaihi salam mak urusi berbahagia. Dari petron Cis ke petron Nur Nabi Muhammad bak Yanas, oleh bak Kainar, mak lain Biyah, Khainu, Idris dan Madrusalah dan lama oleh bak lama halam kedeh bak Abdul Ghaffar. So Abdul Ghaffar Nabi Nuh alaihi salam nan asli gamnya Abdul Ghaffar. Maka urusi yang berbahagia ban madum ni bak malam yang sangat berbahagianya. Tapkah dia kata Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat daripada sulbi Nabi Nuh alaihi salam gepetul oleh Allah hingga bak Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat daripada gedut. Cerita Nabi Ibrahim mak pipayang, tapi mungkin dah cerita apa yang ni bak malamnya. Urusi yang berbahagia ni bak malam yang sangat berbahagianya. Getanya lanjut selamat Nur Nabi ni bak Ibrahim alaihissalam. Oleh selamat daripada Ibrahim alaihissalam hingga kedih laju taik bercuti kedih bak ayah Nabi dan nenek Nabi dan kekek Nabi ban Bandung gem selamat Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awateka selamatnya Bandung berdepu mak Nur Nabi Muhammad dari Abdullah dipindah kedih bak Rahim Aminah. Mereka berpindah daripada Abdullah kepada Rahim Aminah. Ni bak masanya ke urusi berbahagia. Seluruh ubinalat batat kaya batai yang dalam dunianya bahagia. Karena urutnya didepu yang bahawa Nabi Muhammad pangulih alam penduduk daripada rasul-rasul akan lahir dalam dunianya. Ubinalat batat kaya batai jamuk pacat cenguk pure ban madung an pegah-pegah yang engkut pegah bangkut ticin pegah ticin pada pegah berujuk pak depu kah loh nak depu pangulih alam karap lahir dalam dunianya. Yang betul ke pegah lah betul jua ke ticin pala berujuk oleh ticin pala pegah lam bak cicim lain bak rampenui panggil ka Rasulullah pangulih alam karap lahir. Betul ya betul rampenui polang hal lain pegah alam ada apa awak Jawa Barat wan nyobang ke apa ada apa pangulih alam mau lahir yang benar oleh pola bangan ringang pola bang pimpin handuri orang pimpin yang pimpin pola bang dapat ciri-ciri lain mu pegah ubena ban tiga alam mu pegah ban madum mak termasuk 4 tanda di pegah wa tabasarat wa khusul masyariqil magharibi wa dawabuhal bahriyah termasuk wa dawabuhal bahriyah yang lam laut engkut pegah sampai engkut pegah engkut turai pegah engkut buluh pegah engkut ye pegah engkut upinan engkut tato dum kabeh hotel malam opo wabah batu engkut yang kali lu pegah upinan engkut kamedum pegah yang bahwa Rasulullah akan lahir pangulih alam akan lahir dalam dunia pangulih upinan la petak ke Bandung di depu tro bak kaya dalam dunianya di depu bahwa pangulih alam karap lahir yang hana depu tok dua makhluk Allah contoh jin dengan manusia. Jin dengan manusia hanya depu yang bahwa Rasulullah karap lahir. Kenapa kau hana depu? Aminah ma hamil Aminah hamba magi hamil danya. Tapi hamil Aminah hana terpu ma hana meripi. Hana tidak. Yang berlai pegah mak waktu melahirkan laginya. Cuman mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah gedepu gonyan melahirkan itu adalah sakit. Waktu sakit terasa mak daripada mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah terasa sakit gonyan waktu melahirkan. Cuman waktu terasa sakit mak waktu bahagia bunuh bina ticim lat batak ke batai bunuh bahagia mendung. Tapi yang paling sedih mak Aminah
Contoh yang pada tadi, mak Nabi adalah Aminah. Pakon sedih karena kedepa legaunya yang bahawa ruh berita pak tabuhro. Kiban berita ji kepegah dalam berjanji. So berjanjinya karangan Said Ja'far bin Hasan Al-Barzaji. Gekun dalam Al-Barzaji, walamma tamma min hamlihi sya'ran ala masyhuril aqwalil mawiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Orang dia kedengar oleh Aminah yang bahawa Abdullah kagum Allah. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam meninggal dunia. Gopnya anak mentong 2 bulan dalam kandung kam meninggal. Orang dia kepegah oleh Aminah bahawa kepegah dalam kandung kemarin ngani bawahan nali ayah. Sedih umur 2 bulan Nabi dalam kandung kah nali ayah. Cuman orang dia nali ayahnya Aminah di bak masanya mak. Walaupun terasa sedih, pajan hanya senang. Awak gedrun Nabi Adam, gedrun Nabi Idris, hingga Nabi gedrun botenyan Pak Aminah gak pegah. Bek susah kata Aminah dan bek gundah dan bek bimbang kata Aminah. Karena yang kata kandungnya buta tepu, penghulu sekalian alam. Nabi penduduk daripada rasul-rasul, yang ke adalah penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak lahir tengok ada dalam kandung kata wahai Aminah, tabuhnan le kata adalah Muhammad. Pakon tabuhnan Muhammad karena nama yang tertinggi. Memang Muhammad itu adalah orang yang dipuji di muka bumi. Awak ke Nabi gedron Mbak Aminah ni bak masanya merasa lega, merasa senang Aminah. Hana gelisah dan hana susah li. Hana merasa sedih karena kepegah penghulu alam akan lahir daripada rahim Aminah. Pakiban madah bukti teguh yang drone pegah wasamaihi za wada'atihi Muhammad li annahu satuhmadu uqbah. Berdepa le kata wahai Aminah tengok on lahir anaknya bertabuhnan sidro Muhammad. Nabi Muhammad yang nama tertinggi. Olehnya watai lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepetron oleh Allah na dua dro manusia dari muka surganya Allah. Nabi yang bernama Asia gepetron oleh Allah dalam dunianya untuk gipungan Aminah. Pakiban gekun hadara umu lailatan maulidi Asia wa Maryam fi niswatin hadiratil qudusiyah. Awak gepetron dua dro manusianya Maryam dan Asia. Maka urusi lo yang berbahagia uronyo bertepa le katayo Nabi lahir dalam dunia nya hana manusia lain yang tepa cilai kecuali yang na tepa yang kedua dua manusia Asia dan Maryam yang pengon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman manusia lain yang tepa hana tepa lahir Nabi Muhammad. Manusia toh hana tepa jin manusia lagi tepa penuh hana tepa lahir Nabi. Yang jin pakon hana tepa lahir Nabi. Baik tepa lahir Nabi le jin hotel sabah malam jin halpah eu lenget mak. Halpah eu lenget jin. Jin halpah eu lenget. Nah dengar jin halpah pakon karena malamnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada lahir malam 12 Rabiul Awal. Amote halpah eu lenget jin wadanya di drone jin mamdum lam tempuk uyup lam tempuk lemah. Walaupun malam Senin lemah jin. Amote kalau lemah halpah dia pegah pak komandan jin. Komandan, nyo kamu halpah eu lenget ke banjarang. Pakon halpah eu lenget hang depu kamu dan pakon dan hang doa kamu. Kaci cek dia bantah bupati kaum alamnya. Pakon halpah eu lenget. Hotel dicek ternyata nasabah cahaya yang terbenih. Hotel lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi halpah jadi ulanget. Pubut jadi ulanget. Jak dengar bisikan-bisikan daripada malaikat mak.